Makiria ma arimi magana mugwanja aria ni amemba a gikundi kioikaine ta Green Paradise kaunti-ini ya Embu riu mari mihango-ini ya kugetha nyanya, watermelon, mbembe hamwe na magetha mangi matiganite kuria mena aguri kuma guothe bururi-ini. Muikariri giti wa gikundi giki Joseph Nyaga augite mubango uyu ni uteithiririe aikari a kaunti ino kuhurana na ngaragu gwa kahinda ka miaka 3 mihituku. Andu etu nao kira gitagwa yura kana ngaragu. Ngaragu ni mguo kana ni nthiru gendu 70% ndicho nengegita na ruga ingi 70%. Pia uthini uria uria urai munene muno atwana kwethagira twi barabarari tugitura bichi ni muthiru. Manje mama ni magarurite bururi gitura mono makiria mbali ino ya gwetu ugweta gwa kamarandi ne burori. Manje mama ni magarurite mwekarire kugakorwa kwega yani kwina thayu. Urimi uyu kuringana na aikari ya kaunti ino ni urehete wongerereku wa mawira na ukanyihanyihia thabari ya guthii kundu kuraya kwendia magetha mao. Guti mundu kurarira kinuguo kweli wanojio te manjiri atirararira tondu aoka gukivarwa ari akinuka kivwai bari na kurivwambia akeno kanake no akogithikira mundu akethe nyanya ta iria ajoke athia kacoe nyanya cia kugura. Turai andu athiniku muno yani andu a maisa manti muno andu maraturaga na njaa nene muno yura nene riuria kuvuta no ketha uti bandu tugithikuria wira no riu ni tukuria wira guku migunda ri no kubitukira manje mama kuma manje mama maza. Roho ni mari na ihoya kuri thirikari ya kaunti ino makiuga matiagite gucemania na mathina urimi-ini wao. Andu etu mari magukuri tondu na kuria guruta mwenu wa Nyeri gutaura wega andu a Nyeri marauka kugira indo guku andu amwe marauka kugira indo guku ndu wa gutinwa ni mbura. Thirikari yetu ya county na nengo jiokera wabo uringi county government bali na national government. County government ni chirie mirandi iria mwena uyu wanokithwa ni kamagichiria makina tutumira ndemu. Arimi aya mahimbirie urimi uyu wa maai kumana na gucenjia kwa riera iri ta njira ya kuhurana na ngaragu. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Jane wa Mwangi.